Nigatho cia mwanya mirori wa Keo TV umuthi tariki 31 niguo turatiha mweri wa gathano mwihoko wakwa ukiri thayu kiri muhoro na uthite na mbere na gucagura ceceni ino hurani ya Keo TV gunyite ugeni thiini wa mohoro maitu maria tunanagia wega Keo gafiru weekend getikaire mwa wanjiru nake mutwathi na njira ciko hetagwo na umi wa mathu na tukirika mohoro na maitu ni ati andu atandatu ni makwite na ange anana gukorwo ati matigwo na nguraro kuria marathi na mbere na kwamukira urigiti thiini wa thibitari-ini itiganite na ni thutha wa mutino uria uhanikire mwena wa Mulima Punda barabara-ini nene ya kuma Eldoret guthie Naikuru kuria ikuruhanirie ngari ithatu cia matatu cia ukui wa muingi na kurigana na munini wa kamanda wa borithi wa Anaikoi Charles Egetembe akiugite matatu iria ikuma mwena wa Eldoret irorete Naikuru ikugeragia kwetuka turera na yakoreke guthana na matatu igire kiongo wa kiongo iria igukiuma kuria mwena wa Naikuru. Matereba mekwedo ona makoro na wigiriri na makiria barabara-ini kinya ndu orokahora hatikire na ihenya tugitigana na iconi ati mwandiki mukaru wa mathomo John Ololutua augite ati thirikari ni gubanga weru mathomo ma thekondarĩ kwanjĩrĩria nginyagia C1 nginyagia C4 merio yake yukite orire mathukuru kuronekana kuri na muhatikano munene wa arutwo na ningi wakorwo ati kumana na muhatikano uyu arutani matiraigana na ningi indo cibataire kuhuthirwo ni arutwo itirakorwo ikeigana. You look around, you are seeing C1, but status C2. That's why we have our candid call to the ministry to elevate this school to a C1 status. We have also made a candid call for the ministry as they expand the promoter C1 to expand also our facilities, because I know Kolanya being the child-friendly school it is, we shall attract very many learners in grade 10 next year. Even this year we attracted 715 grade 10, and I know it can only become better. Not because they want to favor us, but because you qualify. Waziri wa elimu, Kolanya Boys High School ina deserve kuwa C1. Vile mwalimu amesema kwamba hata ukiangalia wazazi afya yao ni ya C1. Ukiangalia community around the Kolanya High School ni C1. Ukiangalia mazingira ya shule ni C1. Ukiangalia babu na mamba ambaye alikuwa mwanafunzi hapa 1997 if I'm not wrong, ni C1. So mimi napea walimu wote na wazazi wa Kolanya Boys High School kwamba tumejitokeza, tumejinyima kuhakikisha kwamba watoto wetu wanabaki shuleni. Na naomba kwamba waziri wa elimu tafadhali isichukue muda mrefu kama hatujaweka Kolanya kuwa C1. Our results is C1. Our meals is C1. Our students is C1. Even the discipline in this school is a C1. We are the only school that students didn't go on strike. In fact, they were telling us they wanted to stay a little bit long, but we said no, it is now half term. You have to go back home and then come back. So we are disciplined, we are a C1. And then we consider the discipline of the school. The discipline of the school, if you consider for the last 3 months where the school was striking, but we are the only school in Busia for outstanding that. We are being encouraged by the principal that let us not strike, we love our school. I believe we are qualified for this. If you consider the way the teachers are teaching in this school, the performance we have been posting for the last 3 years, the performance are very impressive. We have already commenced assessment of all schools in Kenya. In fact, all the regional directors of education, county directors of education, sub-county directors, together with the Teacher Service Commission, we have commenced an assessment of all the schools to be able to recategorize them so that those that qualify to be C1, C2, C3, and so on and so forth will be placed accordingly. Because the Ministry of Education is a ministry of order and discipline. Na tugigithi na mbere ni ati ikundi ithatu kuma imenti ya gatagati guku ni kaunti ya Meru ni magunikite na indo itiganite iria ni hamwe na hema na iti na ni rungu rwa kigina giki kia GAF na ni rungu rwa mubunge mutumia wa kaunti ino niwe Elizabeth Kailemi na ikundi icio ni ciuritio kuhuthira kigina kiu wega gwikuria gibiashara niguo kugacirithia muturire. Kila ofisa wa serikali
tunashirikiana naye kuhakikisha kama Mama Safi yanavyokuwa kama kielelezo cha viongozi wengine katika Meru County. Tumetembea sisi wote pamoja na ajenda yetu ni mwananchi apate maendeleo, mwananchi aweze kujiendeleza. Bila shaka sisi ni timu ya tutam na tunasema kwamba serikali iliyoko ndio tunafanya kazi nayo ndiposa maendeleo iweze kufikia mwananchi. Tumeleta cheki ya Bungaboni hapa 150,000 na pia kule Kimeu tunapeana cheki ya 100,000. Hii si pesa ya kugawana ama kuenda kukula mandazi. Hii ni pesa itawasaidia katika ile miradi yao ya table banking. Wapate pesa kidogo, wakopeshane pale, hiyo kukopeshana wahakikishe kwamba hiyo pesa imegrow. Na wale ambao hawajapata check ama hawajapata msaada kutoka Kangafu, mambo ni lazima ifuate sheria. Lazima ukue kwa kikundi na hicho kikundi mpaka kikue kinafanya kitu. Siku ya leo tuko hapa kijiji inaitwa Mugambone. Leo tumezunguka, tumeenda Rwatiri, tumepeana tenti moja na viti 100. Tuko hapa sasa Mugambone, tumekuja pia kupeana pesa ili watu wetu wajiendeleze. Na kiongozi achaguliwi tu kuonekana, kiongozi anachaguliwa kwa sababu ya kazi. Mama Safi anafanya kazi Meru County yote mzima, ndio maana ametutuma hapa Mugambone leo. Nimeishika na mikono yangu leo, ndio hii ninaiona vizuri imekuja. Inamaanisha kwamba ni mama wa kusema na kutenda. Tulipomuona alituambia nitakuja na amekuja. Tumekuwa tumejaribu miaka mingi, hata wale waheshimiwa wengine wamekuwa kwa ofisi mpaka wa leo hatujawahi pata kitu ya kutoka ofisi ya Women Rep. Hii ndio ya kwanza since devolution, na tunasema sisi tunashukuru sana, na kama community nikiwa chairman wao tunasema tutasimama na hiyo ofisi na tutawaunga mkono. Na tugithina mbere ni ati ngwataniro itari ya githirikari ya TISA ruria rukoragwo rugithomithia muingi cige tabarĩra cia thirikari na ningĩ ũkĩũngania mawoni ma muingi ni matabanĩtie mathomo kana mũcemanio mwena wa Meru na andĩki a mohoro na arũgamĩrĩri a ngwatanĩro itiganĩte kuria mathomithĩtio ciĩgiĩ wĩigĩrĩki wa thirikari guoka ni kũramata na ningĩ kũgathĩka tabarĩra itiganĩte cia ũthii wa na mbere. Wanakijiji pamoja na wale ambao wako kwa mashirika yasiyo ya serikali, zile ambazo tutaisha shirika la jamii, wanaweza kutrack projects zile ambazo zinafanyika kwao. So tunajaribu kuwaambia jinsi ambavyo wataweza kuzungumza na wale ambao wana benefit from those projects, na waweze kuangalia walipewa pesa ngapi katika hizi project na ni zipi zimetumika, and is it providing service ambayo wanafaa kupata kutokana na hiyo project. Wengine wana construct hospitali na wanawachia hapo, so the service still haiwezi fika. Mashule zimeconstructiwa lakini bado wanafunzi hawezi zitumia zikingoja launching. So most of the counties wanafaa pia waangalie wakati wanafanya hizi miradi, at the end of the result ni mwananchi anaenda kubenefit from it, isiachwe ikiwa katikati. So tunataka waweze pia kuenda, wakishapata hayo waende kwa serikali waseme hii imemalizwa lakini tunataka kubenefit from it jinsi tunafaa ku. So kazi yetu, jukumu letu kubwa siku ya leo ni kuona ni miradi gani imewekwa, ni bajeti gani ambayo imetengwa, na kama hiyo miradi inafanyika vile ambavyo inafaa kufanyika. Na kusema kweli kupitia shirika ambao ni TISA tumeweza kujifunza pia mambo mingi, hasa katika kama kaunti ya Isiolo tumeweza kupigania mambo ya policy ambayo ni sheria ambayo ya county ama act ndio iweze walemavu kuwa wanafaidika katika kaunti yao, na saa hii ndio iko kwa on the process na imetoka kwa stakeholder, imefika kwa stakeholders. Sasa ni map, kuna mapping point, sasa ndio waweze kupitiza hizo sheria. Mahali ambapo walemavu wanaweza saidika ni mahali wanaweza kuwa accessible, kama uwezi kufikia uwezi fika. So tunahitaji miradi yoyote kama ni manyumba ziwe ambayo zinaweza kupita ya walemavu na kuajiriwa kwa walemavu katika kaunti za Kenya.
Nĩ ngatho njĩtĩkĩria na gĩtĩo kĩnene tũkorwo tũgĩikĩria tũkorwo tũgĩcokereria ndũgetĩkĩre ũgĩfacia mĩtambo. Ino nĩ ceceni ya Kiheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku. Guru wa Jewel Institute of Advanced Driving tũĩkaine nĩ kũruta matereva a gĩkĩro kĩa igũrũ marĩ na wĩigĩrĩrĩki mũnene barabara-inĩ. Jewel Institute of Advanced Driving tũrutanaga ũtereva wa ikĩro ciothe. Class A nĩ ũtereva wa fikifiki na tuk-tuk, Class B ũtereva wa ngari nini, Class C ũtereva wa marori na Class D nĩ ũtereva wa ngari cia ũkui wa mũingĩ. Ũrutani witũ wa ũtereva nĩ wa kũrũmanĩrĩra na mũtaratara mwerũ wa NTSA na warĩkia kothi tũgagũteithĩrĩria kwĩgĩra na smart driving license. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria ndũkamaĩrĩrie gũtũcerera wabici citũ Roysambu nyũmba-inĩ ya Jewel Complex gorofa ya gatano barabara-inĩ nene ya Thika Super Highway kũrigania na TRM, kana ũtũhũrĩre thimũ kũgerera 0703 164003 0703 164003. Jewel Institute of Advanced Driving, drive with confidence. Kiumia kĩgima gĩkoragwo na mĩhang'o kĩondo rita, ũguo onaguo nĩ tũmenyete, na nĩkĩo tabarĩra ya kũinĩkĩrĩria yongereirwo wathi mwerũ nĩguo tũgũteithie gũtiriha wikendi na thitairũ. O mũthenya wa Jumamothi nĩ gwĩkĩra twaraba nĩguo wĩrekererie wĩige mathitire thithĩ tũkaina karĩ thĩ gakongoya. Atĩrĩrĩ, waigua nĩ kuongerera wathi nĩ atĩ rĩu kwambĩrĩria thaa 2 cia ũtukũ tũkagĩa na mweke wa gũthathaiya Ngai ĩmwe kwa ĩmwe, thaa 3 kinyagia thaa 4 tũgakũrehera ma DJ matiganĩte magagũtukanĩria nyĩmbo iria mwaki na kuma thaa 4 tũkaina mĩthũ ĩkarega ndare, aini arĩa ng'ũ a nyĩmbo cia kũgoca Ngai makaina ĩmwe kwa ĩmwe kinyagia thaa 6 ũtukũ gatagatĩ. Mwago mũtheri ũngĩgĩtigithia atĩa nĩ kũinĩkĩrĩria na MC Kĩhehenji wa Gĩtawa. Are you ready? Because it's games time. Nĩ hĩndĩ ya mathako. Timu yaku ĩrĩa wendete mũno nĩ ĩrĩkũ? Cemanagia na athaki arĩa ngũthi na arĩa marĩ iheo. Ũkĩreherwo nĩ Uncle G na Esther Shiko, athaki njorua akĩrĩ ndumo ya iharo-inĩ. Tabarĩra Jerushua ĩrĩa ũrĩiguaga maũndũ onawe ũgakena. Nyitanagĩra na ithuĩ o mũthenya wa Jumamothi thaa 7 kinyagia thaa 9 thĩinĩ wa tabarĩra ya ndumo ya iharo-inĩ gũkũ gwa Kĩheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku. O mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 3 cia rũcinĩ nyitanagĩra na ithuĩ Kĩheo TV tũgĩkũrehera igongona rĩa kiumia kuma kanitha-inĩ wa Jesus Winner Ministry Roysambu, Nairobi. Kiugo kĩa Ngai na ũtungata wa mũtheru. Yes. When favor is upon you, hata security iko juu yako. Security hiyo ni kumaanisha hata mshawi na mugaka hawatakuweza. Ni o kiumia kwambĩrĩria thaa 3 cia rũcinĩ mũtambo-inĩ wa Kĩheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku. Bwana Yesu yuko mbele yangu leo, amukomeze, amukomeze, amukomeze. So David, give it to me. I know my Yesu, I know my
ino nĩ ceceni ya Kĩheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku. Nigatho guthina mbere gutucagura twacokereria ororingi makiria ma ayuthi 200 a nduriri cia arithia a mahiũ kuma kaunti ya Isiolo, Thamburu na Marsabit ni makorirwo makinyita itemi mahenya-ini ma gutua ng'ongo maritanya mauma ni kuhunjia thayo na kurigana na county commissioner wa kaunti ya Isiolo Chaunga Mwachunga akiugite uyu ni undu mwega kumana na ngucanio na bara iria ikoretwo gatagati ka nduriri ici. Akiugite ningi ayuthi ona nio mabatie gukorwo muharini wa mbere kuhunjia thayo na urumwe. Sisi sote tuchukue jukumu kama walezi kuhakikisha kama tunazungumza na vijana wetu, na tukijua kama kijana ameharibika tuchukue njia za kumzungumzisha na njia zingine zinazostahili kuhakikisha kama tunawabadilisha. Alafu pia inabidi sisi kama wazee, vijana na watu wote kwa ujumla tukemee uovu huu, tukemee uhalifu huu. Leo hii tunaadhimisha mambo ya kukimbia na waweze kushirikiana pia kwa njia hii kupitisha ujumbe wa kuhimiza amani kwa jamii zetu zote. Na tunakubali sisi zote kwamba tunashirikiana kwa umoja. Na ofisi yako bwana commissioner iko kipaumbele kutuongoza kwa kuhifadhi amani katika eneo hili. Tumeweza kuwa na kitu tunaita Sabarawawa landscape, inahusisha hizi kaunti 3. Na kwa hizi kaunti 3 hii mambo ya conflict ndio imekuwa common. Na sasa Warani ndio tunashukuru kwa sababu wamekuwa kipaumbele na wanaweza kushiriki kwa maendeleo. One of the key issues we are looking at is community police relations here in Kipsing, particularly between the GSU officers, because we have a GSU camp here in Kipsing, and also particularly between the GSU and the community. So we are also, through this Peace Marathon edition, going to advocate for the establishment of an operational police post along the Kipsing-Mlango corridor. So for this year, it's a 32-kilometer run from Kipsing town to the anti-stock theft unit compound in Mlango Burat Ward, Isiolo County. Tumesema pia hii amani imesaidia vijana kwa upande ya kina mama. Kina mama ndo wanasikianga uchungu sana kwa tukisikia vita iko mahali, na kama tumeletwa pamoja hivi tutaongelesha vijana wetu na tutakuwa mmoja wa peace ambassadors kama kina mama. Nigatho thayo githia na mbere na kuhujo thiini wa county ici ithatu ngeciria hau niho tuko tugikira gaturumo. Nigatho gutucagura gututegera matuna aria matigirira mohoro maya ni maukire na njira igwete tugakiuga ni ngatho mutwathi na njira ya Shikauma Naomi wa Mathu nigeteka irimu wa Wanjiru araikamwe na Ngai marokugitiro tukwa umuthi na nigwendete na Ngai akwendete ona makiria thi na mbere na gucagura Kĩheo TV na kwirorera Kĩheo TV.